Siyabonga kakhulu bazalwane nala kuchamuka khona la kushone khona. Thank you very much. uNkulunkulu abe nayo uNkulunkulu anilondvolode. Sesikhona ke egameni lenkosi kusasa ngilapha nzambama kaMsogwaba. Friday nginobe ngikhona la ku 1-on-1 but ngizosheshe ngivale this time 3 o'clock ngiyayivala. Sitophuthuma 5 o'clock la kushone khona siyohlangabeta laba attenda kube tihlobo takho bangilekelele ngenzaba isikhathi. I will be here on time. Egameni lika Jesu. The sooner you come early, the sooner you go early. You register on your arrival. Abanye bathi mfundisi 1-on-1 yakho kani sibhadara malini. Let me put straight to everyone who's watching me right now. 1-on-1 yala ikhaya is free of charge. But what we are doing when you arrive in the church, you donate from 200 rand upwards to the church. So that is khona lo msebenzi kaNkulunkulu uqhubeke egameni lenkosi. Is how a 1-on-1 is. Cheap 200 rand is not for 1-on-1 but you donate in the ministry egameni lika Jesu Christ waseNazareth. So is how we operate in terms of 1-on-1 section. Ungabodideka nje egameni lenkosi. Ebenginceda lo mnye make thwali waseMiklibek nakafike eMatsulu waba ngaba neappointment akafike early. Bayamnceda ke labamnceda kongisengafike. Bathi hayi mfundisi nethu donate 200 rand kwelisondo uthi ha ngeke lo muntu ngimbone eTV TikTok nje uthi anginceda nje nguye noma ndidlala ngami nangipaka imoto nembala wathi no mina ngijwayele kuhamba ama 1-on-1 abo 5,000 10,000 and angancedakali. So ngathi is how we function but you shall come back with a testimony. Akasapheli bekakhona Sunday ute late la nefamily yakhe esesiphumile lesonto ngamnceda egameni lika Jesu Christ waseNazareth. So is how we help people egameni lika Jesu. Maybe nami ngize ngafuna ngibe serious ala ngicharge aki 1-on-1 ngithi 1 million kwaphela amen esontweni. So thank you very much. Enjoy the reading of the words. Ake sesiye ke kuNehemiah chapter 2 verse number 1. Stawehla and then we pray upon this scripture. Nehemiah, Old Testament. Egameni lika Jesu Christ waseNazareth. Well told mntanam. Yebo. Okay. Asifunze ke ngelulwimi lethu. Nehemiah 2 Verse number 1. Nehemiah 2 verse number 1. Yes. Ngenyanga yanisani emnyakeni wemashumi lamabili wekubusa kwenkosi Artaxerxes. Ngesikhathi inkosi seyilethelwe liwayini. Ngalinatha lelwayini, ngaliniketa inkosi. Ngayingazange sengibonakale ngingulo zabukile embi kwenkosi. All right, singaqhubeka mntwanami. I think glory help us according to the Bible. Nalithi Bible ngenyanga ya Nisan. Remember the months that we are using, look to January siyogcina December, is a Roman rule. Now ukholwa biblically tinyanga te Christianity ti 14 is not 12. So you need to understand kungako people sisinomonde we are going to say uJesu ubethelwa nini Friday ne it was Friday but ke uvuka ngelanga lesingaki lesithathu. Okay, now ubala ke ilanga lesithathu sihlangana nini kuyamitha nje kusavuka Sunday. Akwenti logic ne but biblically now ubala ngalethi nyanga labonisana kuyawenda 30 lelanga lesithathu lavuke ngalo because ngabo bethe 24 hours njengandlela thine sibala ngayo. So that we need to understand the Bible. So inyanga yenisani ke ngiyini ngimathe ngibani according to the Google nakuthiwa the months in the Bible Nisan because angimani ngidlulelula ngenyanga Nisan
Yeah, kugula lapho ke so that you can understand ngale nyanga leyo ukuthi uNehemia bekwendekani, and then I will explain who's Nehemiah bekwenzekani, and then I pray for you. We depart in this place. Maybe today I won't be long. Ngabokhuluma njalo maka umfundisi maka mase ngazi nginabamfisha ngila ngibamthe khona kakhulu sengiyadata. So angithi nginabamuthe kunoba ivasabe. Ya nginabamuthe. Ngoba ngathi sinawusheshe ngicethe ngila ngiphutha khona senginotisile. So, it's in what is Nissan? Who can help us in terms of Google and nama data? Phone le lihle kangaka lenga nama data. Nisan is the first month of the ecclesiastical year in the Hebrew calendar, typically falling in March, April. Ngiyiphi lenyanga lesikuyo? Khuluma kakhulu ngiyiphi lenyanga lesikuyo? Yabona ke manje. So I'm teaching you the Bible. Ngenyanga kaMarch. Ngilasifunza khona ke. Qala ke phansi to understand. Hey ufaka isigqoko lesihle mntwana nami. Asimshayele tandla. Hey u serious. Ya u serious mntwana. Isigqoko sakho lesi siyadura lesi. Ngathi usithengephi mntwana nami. Lesi uyasibona nje loboya buyadura. Lesi hey. Hey siyakufanela. Ya boba serious mntwana nami njengomfundisi iBhayibheli isigqoko sakho lesi siyadura mntwana. Asambe. Ngenyanga yaNisani. Yes. Emnyakeni wemashumi lamabili. Bekubusa kwenkosi Artaxerxes. Ngesikhathi inkosi seyilethelwe elwayini. Ngalithatha lelwayini, ngaliniketa inkosi. Ngangingazange sengibonakale ngingilodzabukile embi kwenkosi. Yebo ke. Ngakho inkosi yangibuta yathi, "Kwendiwa yini ukuthi buso bakho bubukeke bukhathatekile? Kanti awuguli. Lokhu phela akusilo lutho ngaphandle kwekudzabuka lolungekhathi enhlitiyweni." Nako ke makethwala. Lokungaphakathi enhlitiyweni. Awungasibe ngathola stadium ngaleli verse. Awuguli mala khathatekile. Khathateka kwakho ngaphakathi enhlizweni. Ena ukhathatheke ngaphakathi buso bakho buyabonakala ukuthi wena ukhathathekile. Nehemiah yini lekhathatha wena ngoba awukazi ukhathatheke kangaka usavor lasigodi asikaze sikubone buso bakho bunyobekele ngalendlela. Yini ledla wena ngoba awukazi usirepotele ukuthi uyagula. Kwenta njani Nehemiah? Hayi useva inkosi Nehemiah egameni lika Jesu. Nehemiah lapha ebukhosini makethwala bekaseva njengesigcila, bekaseva njengomuntu ukuthi kudla kwenkosi before ikudla kuthestwa nguye kuze nakuna poison baqale kubona yena kufa yena kuqala before inkosi idla nakaletha lelwayini kuqala yena linathe before inkosi natha bekagwetshele lokho Nehemiah lapha ebukhosini kwale nkosi keja ngalelo langa ngale nyanga kaMarch nakayathi kwenkosi entamsebenzi wakhe wabonakala ebuswana nyukubele udliwa yini Nehemiah kunento lemlimatako ngaphakathi kodwa ngizomemetela kusihlwa nawe kunenteka uguli keja kunento lekulimatako ngaphakathi awukhona kulala kunento lekudlako kunento lekuhlukometako na Nehemiah akazange athola phumula. Kwenze njani Nehemiah? Mina ngise-exile ekhaya kuhambi kahle la ngikhona khona ngisebukhosini kethi ekhaya tindonga takithi tidzilikile hayi emndenini wami akuhambi kahle nawe njengoba ulana ukwenteka wena ulana akuhambi kahle ebantwaneni bakho akuhambi kahle emshadweni wakho akuhambi kahle ebhizinisini yakho ufana na Nehemiah singakubona umuhle singakubona ukuthi phafile kethi akunento ekudlako ngaphakathi enhlizweni yakho. Halababa boshatha laba ngoba awukwazi makethwala kuhlala ujabule kanti nalokungahambi kahle. uNehemiah uthi inkosi hlala ngithula nalento ngidla kethi namhlanje sengikhathele wena ungivalele la bakithi bayahlupheka bakithi bathintele tindonga
bakithi badestroyiwe lidolobha lethu lishisiwe wena ungcinile lana ekhaya kudzilikile ekhaya kusana khaya bakithi angibati noma bayaphila noma sebafile mina ngidla kahle lana ninawujabula njani kungahambi kahle ekhaya khathatekile nahamba nawe ngikwathi kusitwa sesiyothandaza inzabi ngaphakathi enhlithiweni hayi sonke sinema issues la hayi singakubona ugqoke kahle udrive imoto lenhle kuthi abantu banetinkinga makethanda ubabona labanye emarobotsini lo muntu akuqonza ufuna ukukushayisa na umshayela ibheli ehlise lifastela athi hey ungangibone nginetinkinga sorry why lo muntu ukhathatekile nawe angikwazi ukhathathwa yini wena uyatati yini lekwenta ungalala ekhaya ungalala ebusuku ngoba inzaba ingaphakathi enhlizweni yakho lo munye ungajajuliswa yini wasebenza solo waqedza isikolo solo usebenza utawujajuliswa yini abantu abakho babhema inyawupe utawujajuliswa yini into ingahambi kahle emshadweni wakho utawujajuliswa yini na uhola imali yaphela utawujajuliswa yini ngoba solo uhleke ekhaya kude lokwenzakalako uhlabela nje phakathi enhlithiweni akuhlabeleki uNkulunkulu angathi wayidala njani lento ngoba uyakhona kuhlabela sethi ungcwele kethi inhlithiyo kubilimele siyakhona ukuthandaza ke jakube ngaphakathi silimele ngeke ungibone ngaphakathi ukuthi ngidliwa yini unless utekini bese ngiyakutshela ngithi hayi make mfundisi make thwala ungangiboni ungathi ngiyadela angikalali ebusuku bengigulela mthwana ngababoni bantu wena ucabanga ukuthi ukuhamba kahle njengoba wena ukuhambela kahle phakathi enhlitweni bafana naNehemaya khona lokubalimatako khona lokubadlako uthi ke Nehemaya athi kwenkosi inkosi yambuka hayi mandoda u70 sami la sigodlweni kanti namhlanje kwenta njani iyangichaza le attitude kaNehemaya akazange pretenda inkinga wena ubulawa kupretend ungasithi mfowethu hamba kahle kana ulali ubulawa kupretenda ungathi mfowethu right kana ukhona kulala uthi Nehemaya Nkosi I'm sick and tired ukupretend njalo nangita kuwe kufuna ngismile ngoba ngulethela iwayini ngeja ngiyati ngaphakathi uthi kunenvele ngilimatako angathi udliwa yini namhlanje kusizwa ngeja khona lokho kulimatako khona into lekudlawa ene sowuhlethi nayo iminyaka yakulimata le kungako labo kwathi kukhuluma sesinomonde bathi do not judge a person from the distance judge a person from the inside ngoba lo muntu utamjudge awumathi ukuthi ulinyatwa yini ngene eticathuleni takhe ube nguye utawuthola khona uthi hey kufanele kube nje ufuna ukuthandaza nawe namhlanje sihlobo sami kera into lekulimatako wena ngiloku-actor ungathi kuhamba kahle kana kuhambi kahle umuntu lonjalo akancedzeki ngoba sidathi sine kuhamba kahle sikushayile tandla ngani uyalimala bayangichaza labafaka likwayikwayi makethwala thani makhelwane uyalathi likwayikwayi makhelwane ngeke ulifake ekuseni kuyoshaya 6 ulifaka kejakana la kufika khona uve ukuthi sethi yabuya la bese uthi esikhwameni sakho uthi manqabi sakho uthi wena kwayikwayi imane eceleni ngoba awufuni ukupretenda lento yakulimata la dinyaweni inkinga wena uyafostela malikwayikwayi yakulimata sikubona uhambele eTulu mala lenda njani liyakulimala ungapretend likhiphe faka amasandals ngoba kulimala wena nguwe longalala ebusuku we are in the generation whereby people are dying they don't have a place to talk to they laugh while they are dying umuntu makethwala kuthiwe emsebenzini bekehle emotini wakholapsa wafa ngilokuthi kunento lemlimatako nawe la
masibonga lengizahemaya uthi I'm sick and tired ukupretenda nalokugula lokho. I'm sick and tired ukupretenda ungazi ukuthi into thihamba kahle la nalomle ngithandzana naye. I'm sick and tired ukupretenda ungathi nginemali kana awunamali. I don't know how many years Nehemiah asave lapha enkosini. Keja lento solo ayiva ukuthi akuhambi kahle ekhaya. Keja ngalelo langa ngenyanga kaMarch. Ungathi kule nyanga kaMarch before siya go to Friday. Ungalingisa Nehemiah uthi enough is enough. Uthi I'm sick and tired. Namhlanje ngiyafela ebaleni. Namhlanje ngipretend nami khona lengifuna simakathe angendele kona. I'm sick and tired ukupretenda simakathe. Lungisa indzaba yami. Ngathule. Kungako prophetically ngiceda abantu labaningi labathule nende even young children la isonde la I'm speaking kunama-2 case manje avuliwe esikumana kube labantwana bakethe esontweni bebatawuhlala ngendo ngoba barejiwe 9 years 7 years into le yenteke bo last year June umntwana soluthulile na into lengivisa buhlungu namakwe umntwana uyayathi indzaba uvale du your own child not 18 years 7 years girl arejwe indoda yakho uthule kawena njani nguye lokwendekela konke lenzaba uyayati warepa your own doctor Maria kudla lento but umyalo engcwele abantwana bafika ubabeka tala uthi umfana ama ikhona manje kwendekeni athi umfana kwendeke 1 2 3 emathulu ngina 2 case. We don't just lay hands, we sense the source of the problem. Thulile yakulimata le yakulimata le tona tifane tine makhatha code nema level kunesono lwasenda wenda konke esondweni but lesono sikwenta ungalali because you don't come out to pretend nazo. Pretend nazo. I prophesy another let kamsokwaba last sebakhwethe sound ekugcineni uthi mfundisi ngithola umsebenzi kuyaphela ngizama lokho kuyaphela ngathi hamba ufunza Isaiah 59 wakhipha ifoni ngathi ngifunzele wathi iBhayibheli lithi tono takho tisithe buso baNkulunkulu buthi bungakwehlele ngathi the problem you know what you have done wakhala ngathi you never confess these things we are pretend these things is killing you you don't sleep you don't sleep you don't sleep you don't sleep waya kahle Rob sikhulelwe wabuya umntwana wayomfihla katiwa ukuthi ukuphi so umbelekile ngcono kube waba ne miscarriage but lawyer wasuke Rob so umbelekile because you were confused ukuthi babo umfana udathe ngibani ubeleke lo mfana ungade waba confused wa conclude ukuthi lo mfana utakubangela inkinga you went somewhere alone and then you lie to your family. And then how are you going to have peace because you pretend as if things would hamba kahle wakhala mfana bantu ngathi no angangibite emaphoyisa forgive yourself so that kutoba ne breakthrough. There is help but if you don't talk nobody's going to assist you. I want to pray with someone here. Lotawulingisa Nehemiah uthi no I cannot relax. Yabona njengoba usuke ekhaya wetala we are coming from different places. Ngilokuthi kunento lofuna uNkulunkulu akuncede kuyo. It's either job, we are sick, personal life, family case, your business is low, is down, no profit, no what.
uzama lokhu, there is war in your marriage, you don't sleep in your house, you don't have peace where la usebenta khona, different problems. What I love, you never sit at home, you went to a house of God. And is where your solution is. That's why ngiyamemetela ngithi utawubuyela ekhaya netestimony yakho. Utawubuyela ekhaya nebufakazi bakho. Can I prophesy to somebody here? Ngithi utawubuyela ekhaya netestimony yakho. If you believe, shout hallelujah. Hey, inkosi yathi Nehemiah indzaba isenhlizweni. Funza mbona Mr. Thandaza. Yes. Ngetfuka kakhulu. Ngathuka kakhulu, yes. Kodwa ngakhuluma enkosini ngathi, Na indzaba kodwa ngenta njani? Ngoba the king is asking Nehemiah, why you are not happy today? And then I talk. Ake sothi Makhi, khuluma makhelwane. Yena njani makhelwane? Yena njani Makhi? Yena njani makhelwane? Ake sothi Makhe, bula Makhi. Lokubula silo sawe sitawufamba kahle. Umzali wakho uyakubuta sisi yini? Right man. Umuntu omzali uyabona man, uthi valele ekamerweni, awufuni ukukhulumisa umuntu, bakuthengela lokumnanzi, you isolate yourself. Lento ikulimata ngaphakathi. Limata ngaphakathi. You don't want to come out. Siyakubingelela nje hallo. But inento lekulimata. Ngeja uNehemiah wena njani makhelane wakhuluma. Yini yancetha Bartimaeus? Khuluma. Ahamba Jesu. Uyathi ukuthi akaboni. Ngeja wammela kusamemede athi Jesu ndvothana kaDavid ngene njani? Phambi kwebantu angabi nemahloni ngihawukele. Bathini bantu? Thula ubanga ini? Msini. Esikhundleni labantu bekufuna bamahawukele bathi amara Jesu Nkosi yami ungandluli kunina nje kuba ngibona bathi uba ngamsindo ngoba abantu abanenza bathi udonsa nzima. Asambe mntwana. ngakhuluma enkosini ngathi, Yes. lunwele loludze Nkosi. Yes. Buso bami bungahlala kanjani bungakakhathateki? Nangabe idolobha lapho kwalala khona boba bemkhulu. Siya. Libhidlitiwe nemasango akhona asashiswe ngemlilo. Inkosi Bamba tindvo takhabona Nehemiah tishiswe ngani? Emndeni. Ngalamanye mavi ashes destroy everything is like the car nayibhena la. Gone. Kunjalo yabona. It was a car that is moving but yasha. No more. Kunjalo ke edorobheni la Nehemiah. Yena bamthumbile akekho. So uyayathi lento ukuthi akuhambi kahle mani Nkosi ngiyacela mani akuhambi kahle nginawujabulelana. Is where babemnisi number 1 our marriage fall. Uyabona sekunema symptoms. Your relationship is falling, you pretend as if you're right, you don't talk. Iyapakelana lento la enhlitweni yakho iyanza la utawudubuka khona uya dangerous. You can kill yourself. La utawudubuka khona uyoshisa imoto wente konke ngoba lento solo wena njani uyibhangile. Ngingabantu bayabhanga. Utova nasa uthetha. Nango January ubuya ebusuku vele wena lento yamva lento solo uyibekile. Ibaba sindotha hawu. Lo sangwakhuluma mina ngicabanga ku right. Is where our families are falling down. You don't talk. We are thula. Mara lento ikulimatile. When the problem arises, you cool down yourself. No bengicela ukukhulumisa wherever sithana sami. No la ikhabe ngicela meeting. No. Ayikabi bakithi mina ngiphatheke kabi dona. I don't want to lie. Ngiyacela. Ngifuna sicethe lenzaba. Yabona manje. So lento nani ngayicethe kungenteka kusemgcwabeni. Nalona uyahamba. Nicabene lapha emgcwabeni. Nalona uyahamba. Ibhangekile lena. Seniyohlangana lo myemgcwabo akusabingelelwana ngoba nobody lo wasolve le issue nonke napakelana lento uyibhangile. Nawe nje kunetinkinga lothi ibhangile la.
La itawusuka khona kuyophukatha inkomishi ngiyakutshela. Why you don't want to talk? You don't want to talk. Mana le ndilimata wena, you don't want to talk. So Nehemiah uthi nginawuthula kanjani Nkosi? Le kushisiwe. I cannot relax while my city, my family, property, business is burned. Nobody can be quiet. Let me rise up. Wherever I'm being oppressed here, but King, let me tell you the truth. I was pretending so long. Ngipena kusmile phambi kwakho, mana ngiyeva ukuthi angilali. Ngenzaba ukuthi le you have destroyed my business. You have destroyed everything. Now uhlala kanjani? Awukhuluma. Yini lokwenda lama bathi transmitted diseases anze tikwebantu lokuthi you are not honest. Lo mntwana wena uyasathi status sa esikhundleni uthi emntwana bani asikhulume manje singafihlelani kunje but you pretend kuyovumbuka lapha lo mna kathi ha lo mnye amaphilisi wathola emotini weCabion nakathi uthi ha kani kunje Tinyawo tami ngithatha ngiblock ifoni la ngisatholakala bathi uyafona subscribe is not available because you are not honest. You are not honest. Sani makhelwane khuluma makhelwane. Khuluma makhelwane. I pretend. Now unenkinga nasisi wakho hlala pha sisi hayi asingapretend noma silamana kahle kade asiphathanga kahle. Awungiphathanga kahle vele asilungise sisi case close dan ukuthi nalo siswanga akekho awake ukuthi wena une problem ngoba akasizangoma ukuthi awuphengule uyaqhubeka yena uba nawe at the end of the day la ivela khona seyavakala ukuthi nicabene ngoChristmas. Why you don't want to talk? Ake sothi makhe khuluma makhelwane khuluma. Whether is your neighbor, ungamsabi makhelwane kakhulu kangomani hayi makhelwane lamalanga ngiyakubingelela makhelwane ungathi awusimnanzi ngabe sengimoshephi manje unuyibhangile le manje uyathatha ukuthi ungathi unenkinga namakhelwane you don't want to solve your issue. Kungaba mina ngiyayinyanya indvodza lebonayo ukuthi ngathi nenkinga usethi indlebe etala umfana atifani nayo yasolanyana khuluma phela wonke blood test ungaze ufundise lo mntwana kwanze intinyanga kanti uyabona semphumula isiyakho le uthulelene egcineni uyothatha sibhamu sowukwatile go dubula mfati udubula nomfana udubulala wena ngoba lento kudle long period of time waze waspend umfana wamyise private school. Mana solo yasolanyana ukuthi la uyeva nje nawo noma upaka uphetheni wethi mnanzi akusonzeni lokho emntwana nemasanje kuyakhomba kunenkinga la ayihluphi lento thatha lokho nokugwedla indlebe uyakubona lo nokugwedla indlebe lo ukufaka la mlonyeni kwalomfana uyakadokotela nayo iblood test lesimbula ilubu yokhipha imali lapha faka la limeni uyabuya vele uyabona ukuthi indlebe ayisito lethi so utawuphethe mngama nayi meeting asesiqhubeke nje inkinga la si avoid ukuthi kufe ini bantu hey qhubeka mntwana nami sebangibuka ebusweni Inkosi yangibuta yathi ufuna ngikwendeleni ufuna ngikwe namhlanje na ngibona Jesu uthi ngifuna ngikwendeleni makhatha karaka shakataraba ngibona ingilosi ithi yakubuta ufuna ngikwendeleni ngibona umoya engcwele uthi ufuna ngikwendeleni namhlanje nabakhona inabantu laba understand na lugobo uthi umoya engcwele uthi Jesu ufuna ngikwendeleni ay my god ufuna ngikwendeleni ufuna ngikwendeleni Nehemiah ngiyakubona yini ufuna ngikwendele yona ufuna ngikwendeleni asambe mntwana Jesu
ngavele ngathandaza kuNkulunkulu welizulu Awu Nkosi yami. ngayiphendvula inkosi ngathi Bamba ke yabona le answer ethini? Wena botathi ngicela ngapha ngeke wathi nakathi ngifuna ngikwenteleni wa consulta nemazulu. Before amtshela ukuthi ngifunani. Wa consulta nemazulu ukuthi Nkosi yini lengaba specific ngicele ngoba I problem yakho wena nakungavale opportunity ukuthi ufuna ngikwenteleni ungakhetha nento le wrong. If ngibekise nakungaba na mayor la angene la athi sukuma mntwana ufuna ngikwendele njengameya wakho waseNkomazi angakhethi into lengeke imsitha nakasho njalo umoya bekufuna ushaye nje mthandazo Nkosi ngisize ngikhethe kahle yes Nkosi ngisize ngenze njani Nehemiah waye enkosini wa consulta uNkulunkulu wakhe yena ukhona lo uNkulunkulu esito consulta kuye namhlanje qhubeka mntwana God bless you ngayiphendvula inkosi ngathi I responded to the king and say nangabe kukuhle enkosini nangabe akadimandi nakukuhle uyayibona indlela yokucela nje awuboni ukuthi umshibe fridge kude bothi wena siphekele bathi mntwana banikani yini la wena nje bongabona unginike kwa 1000 rand ucathi bekungani la sinyanga yonke awuboni sikude utawubona hawu indlela yokucela leyo khuluma athi nshashu you see the approach of Nehemiah right attitude in the presence of the king asap nangabe inceku yakho izuze umusa enkosini yayo ngayizuzumu yabona le approach yahene humble yourself nkinga abantu labalanga bathi thobe lo munye uyamnika makethwala nekuthi ngiyabonga makethwala uyahluthula nje uyathatha uyahamba no danke at our attitude wena mos naNkulunkulu na uthandaza ucela uyadimanda this is a prayer hawu Nkosi lapha nje sebasebenza lengifunzeni abamnesola ngisebenze enemna ngiyesontwe nonke lamalanga uyadodoya mos wena uthandaza you can't go to your mother where you child make kune trip esikoleni 100 rand uyanginika le mali noma unginiki hawu makwami sheme na unayo Nkosi yami bengicela ungibhadarele makwami netindishi bese ngiwashile so uyamkhumbula sinetindishi bengiwashile make imoto yakhe ihlobile mama ufuna ukusilele macarpet nguthinzitele makwami na unayo makwami nginawubona ngawe ngiyabonga makwami ngiyakuthanda uyeva lo mntali yosala athi noma ngabe nginganamali but umntwana kufuna ngimenze is the way even to the God nasikhuluma naNkulunkulu manje wena noma ugula babekhameli kaJesu ngicela ungiphilise ngiyagula uyaliwa cethi sambona I want to go home ngicela ukuthi inkosi ingivumele ngiye edolobheni lakaJuda Nkosi yami lapho kwalala khona boba bemkhulu khona ngitawufike ngilivuse kabusha inkosi kanye nenkosikazi lele ihleti eceleni kwayo ayu Jesu yangibuta yathi kodwa lendlela yakho itawuthatha isikhathi leside kangakanani how long your journey will be yes bese ubuya nini when are you going to come back inkosi yasijabulela lesicelo sami the king was happy with my request ngako nami ngase ngimisa isikhathi and then now I put time ngaqhubeka ngakhuluma enkosini ngathi time you apply umsebenzi in your prayer when you want to go to work you don't just apply so apply ile what is your declaration time frame is very much important in our prayer kungako the prophet is saying next year by this time in your prayer sometimes you put a time in this time goes in this month I want to go to work time is very much important even in your plan in your business plan whatever lokwendako in your resolution you want to build a house you cannot say ngifuna kwakha likhaya nini ngifuna kwenza nini you put time
time is very much important. Very much important. When these things, kungako ngaya government une vision ya 2030. You see now, they have a time frame. Every department, makethwala even education, nema time frame, ma due date. So nakuNkulunkulu ke into lotifunako nini. Ngosi nje ngicela umshado when do not just pray, yeah? Because when? Oh, Jesus. Every team there is a time frame. Kungako ke Mishumayeli chapter 3 yonke into nesikhathi sayo. And when I ungaput isikhathi yonke into season. And you must understand this season yakho na ifikile makethwala, use it because you don't know next year. So bantu abaningi badlala ngesizini yabo. Kunalento ngesilungu lokuthiwa opportunity. Opportunity ayisindwe leba khona always. Ivela once you misuse it, phelile ngawo. Kungakho kunaloko lihlelo kwenlene bukele TV netsini lo badla imali bayicethe bekuwa laba. I blow it. Ngeke uphinde ube millionaire because you once a millionaire, you use that opportunity. So you need to understand the season. UNehemiah, what kuthi nya long march, I have to do this. Now is my time. I have time frame. Asambe mfana. Ngaqhubeka ngakhuluma enkosini ngathi nakukuhle emehlweni enkosi. Ngicela incwadi lengitawufike ngitetfule kubabusi basentshonalanga. Bamba ke nayi into le khona. I want to teach you. Remember when Daniel prayed, ne? I-answer yakhe ingafiki to 21 days. And then now the angel came late to Daniel. No, God answers you in time, but emkhathini, in this world, whatever we operate, these things we have these people who call it gatekeepers. And then your way to your breakthrough ufuna udlule ligede lelithide kunebantu abakulinzile. Kungako athi Ephesians chapter 6 asule nebantu silwa nemimoya iyabala categories. Kungako na Daniel nakathandaza kuba ne emkhathini ePersia, they are blocking angel Gabriel ukuthi angalethi answer ibe delayed. Na Nehemiah nakasuka enkosini, he understand ukuthi in this world we operate in the world of gatekeepers. Ema gatekeepers kufana na uye eSwatini kufuna uproduce passport that allow to enter to another country. Kanjalo on the spiritual realm kunamademon nabathakathe labamele on the gatekeepers. Umthandazo wakho uzwakele kusimakade kunala uvimbeke khona. Kungako Nehemiah uyahlakanipha uthi Nkosi ngenzele incwadi ngoba ngiyazi kunama gatekeepers before ngiphuma lana ngizobanika iauthority incwadi kuze bakhona kungivulela. Ungathi namhlanje ngamemethela na ubuyele ekhaya ngithi hamba nencwadi yakamoya, incwadi yeauthority. Na utawufika bavimbile bavele bavule la uyakhona kuvele kuvuleke. Kwenze njalo neauthority wena mane karika bakashakataraka. Angikhaze mamona lamalanga na ungene emoli kuneminyanga yativulekela. I am here to prophesy today kuthi la uyakhona ngibona kutata ivulekela. Ayikhona dela laba bashakatha laba. Ayikhona ngibona kutawuvuleka. Uthi Nehemiah, allow me Lord, give me a letter so that those who are going to stop me, I produce a letter. I'm authorized. Ayisibo bonke lapha eShoprite nabakushayele kabi labatakulungisela ubabeva bathi void kunemloni authority labo sisi labema uba yi1 bamela yena ngale nakabhizi na uliclana customer bathi mani kancane simele batong authorizela ngoba kunetinto letinye without an authorization angeke undlule kudo utawuba stuck for the rest of your life ngoba in this world kunema gatekeepers labambe sithunywa sakho kwabanjwa umshado wakho. You don't have a letter to pass through. Incwadi yethu yekuya kuNkulunkulu kungako lithi iBhayibheli akekho babemnisi lo yakubaba ngaphandle kwaJesu. Without Jesus you cannot enter the gate to heaven, which means you must have Jesus. Is the way to the Father. Without Jesus, you cannot. So Nehemiah requests a letter
so that when they stop me, I have authority. I produce a letter. Because kunama gatekeepers. Kuneminyango. That's uyafika kuyo bangakuvuleli. Awuna authority. Awuna liphawu. Uthi Nehemiah, allow me, king. Ngifuna kubuyele emuva ekhaya. Uvusa tindonga tasekhaya. I feel I have to stop then natfunzele ekhaya ufunze na chapter 3 chapter 4. Ku chapter 4 kungako nakafika uthola ebusuku chapter 3 uyavuka makethwala. Strategy kungako la ekhaya 12 o'clock umthandazo wasebusuku lengufundzisa wona. Nehemiah wavuka ebusuku chapter 3 nakafika uyo inspector ukuthi kushe kangananani. Tithataba dikhe ebusuku. Wafika inspector ebusuku wa inspector wabona kungako chapter 4 nakafika manje so uyaqala uyasebenza inhlanhla kaNehemiah wathola ukuthi kushe konke mara ifoundation abakayitseleti kwathi angizommemetela ukuthi esilonga uphila khona lokutawendeka namhlanje. Anginandzaba abashisa emshado wakho. Anginandzaba bakwentene empilweni yakho. Kethi angijabuliswa ngilokuthi ifoundation yempilo isasekhona. Nakafika Nehemiah babemnisi akaqali phansi kugubha ifoundation. Ikhona isele umsebenzi wakhe wakhweshisa lokushile. Waqala phansi wakati kwefoundation. Khona le foundation makethwala so dalikatshintshi simile kuJesu. He is our foundation. Our foundation. Close your eyes. Pray. 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 Lord, give me authority. Awu Nkosi ngivumele. Sengikhathele. Sengipretende ngikhathele Nkosi ngiyagula. I pretended it's enough. Things are not going well in my life. I pretended it's enough. My business is not going well. Ngipretendile ungathi kuhamba kahle. I stand, oh God, like Nehemiah. I rise up for my life. I rise up for my city. I rise up for my family. I rise up for my marriage. I cannot pretend, Lord. But give me authority. Give me authority. Kungako madimoni kule ndoda lebenza ihlete emakhanda acela iauthority kuJesu. Athi na ungamani usivumele siyongena etingulubeni. Bacela ipermission lamadimoni. Na Nehemiah kulesigodlo sebumnyama bamnika ipermission go. Bambuta nesikhathi. Bambuta uyohlala isikhathi lesinganani. Wabatshela Nehemiah wathi Nkosi, before I go, give me a letter. Pray for the letter of God right now. Pray for the letter. Noma ngabe ngibani ababophe wena nayo ke lencwadi yakamoya right now iyabhalwa la utawuhamba khona ngekho lotawuvimba wena nayo ke lencwadi yakamoya as we are praying right now. Nehemiah asked the letter from the king. Anikwa lencwadi ema gatekeepers afeyila ayishatharakaba. As we are praying right now, every gatekeeper in your success we are going to pass. Ngoba une authority. Une authority. Siphakame sime ngenyawo zethu ifoni yakho ibeke kahle ngalimali. We have prayed right now. You have the letter. I believe so. You were not mocking me. You were praying the prayer of faith to say, Lord, give me authority. Uthini ke Jesu makethwala uyababita ku Luka chapter 9. Wabaniketa iauthority. Hayi ngoba awutendeli bakithi awutendeli uniketwa iauthority. Kungaka ngikwathi kwaphela lapha makethwala la inkomazi nagcina nini kungimema nithi ninika umntwana iauthority 21 nithi 21 century nini sinakwendvo naku khohla leligama nithi yini nakwendvo ke naku man lokuthi una 21 years nithi yini 21st 1 Skiyasani Enini ake sothi makhe wena bakwendela i21 first makhelwane i21 first yendela umntwana longagani longadalisi lotigcinile kuthi siyabonga mntwanami
ongeke nje mabele sekawile sikwendela 21 days 20 kwendvo nakho so umosha kangaka ubuya nasekujumeni so nifuna 21 atodlala ngathi wena yentela umfana lo wenta njani makhelwane qinile authority so naNehemiah ufuna ini authority Luka chapter 9 mfanami ngifuna sithathe na iauthority wabanikeda uyanikedwana sani makhelwane kwenziwa njani makhelwane ya kuyanikedwana wabanikeda nako ke bensista usheshe sivala wabanikeda awu Jesu athi umpostoli Paula elekugcina cinane enkosini nasesandleni sayo lesinamandla hlomani tonke etikhalta kamoya silwe nabantu silwa nemimoya namhlanje sitohloma sitoniketa iauthority loloya wena utawuresign lololwa nawe batawucabana bothwana lento lebophe wena ungaphumelela utawuphumelela ngenkani man asitelanga namhlanje na to pretender sitojola iauthority yasemazulwini go une authority kungako make thola nangingema lamgwaqweni ngiso ngithi ngivimba imoto kuthi imoto lengema ngoba anganiketi authority yekuvimba imoto ngejali traffic line authority lingathi kanye uya indicator umiswa iauthority awumiswa liphoyisa ngiloku somuntu une authority na une authority utawulengisa traffic ngibona amademon utawuphakamisa sandla besayema ngibaya karakashakataraba baba na une authority uliphoyisa uyabopha tigebera na une authority unelungelo kudubula hayi uyabona labantu abasebenza eKZN kuthiwa bayadubula bathi PK what bane authority abadubuli babiyena kusako labantu ababoshwa banani makhelwane ungathi uyabadubula uyahamba bakumikisa kubakini sinjalo slogan sabo kuthiwa ungabathinta bakumikisa kumdali why bane authority bekungaba njani namhlanje sibe ne authority sho magunya uthi na uthandaze umthandazo weauthority unikeziwe lamandla authority khona authority yakamoya namhlanje funza mfana authority yakamoya Luka 9 verse what sap Jesu wabita abafunzi bakhe labalishumi nakubili awungosiyami wathi abasonzele kuye wathi abente njani ake sothi makhe sonzela makhelwane yena njani makhelwane yena njani makhelwane inkinga wena umekhashana kanti kuyasonzela asikuniketi authority ukhashana siyena njani makhelwane nakathi umuntu usonzela ubosonzela wababita wathi sonzela asambe ke mntwana wase ubanika emandla number 1 wabanika ini bebethe emandla akakhulumi ngalamandla ekushova imoto ekuphakamisa libhare ekuphakamisa situruturu khona lamandla labanika bona already they have their own ability to walk but wabanikete emandla number 2 neligunya lekhipha emadimoni wabaniketa ligunya lekhipha ini madi khona ke madodana skeva make mishika bebede ligunya lekhipha emadimoni bathi balingisa Paula na Jesu basi bakhipha amadimoni ngomadimoni kwabashanga etimpama bathi asinati nina sathi Paula na Jesu nibobani bebethe iauthority letinye into tifuna ube neauthority awulotsholwa nje authority yesulotsholo nawe authority yake emsebenzini unayo authority yekudriver nayo phakamisa izandla zakho khona authority lamhlanje sitawuhamba nayo Jesu authority sonke lana sinema prayer request angathi ufuna kwendeke le authority ngifuna nasiyothandaza right now uthi Nkosi ngicela unginikete amandla nemagunya to run the business nginikete amandla to take care of my family nginikete amandla nemagunya
ekulwana naleli demon leselingihluphe ekhaya nginikete amandla nemagunya kunalendvo solingihlukumete eminyaka Nkosi nginikete amandla uthi Nehemiah nginikete incwadi yeauthority uthi Jesu buyanilana nginonikete amandla nemagunya hambani seniniketiwe lamandla nawe angathi uthi ufunani na usuka lana ufuna kwentekeni namhlanje senyangeni kaMarch umnyaka usayophela keja ngifuna wena kukhuluma uthi Nkosi nginikete amandla number 1 bese unginikete amagunya power and authority Lord ngiyafunza ngenta matric nginikete amandla neauthority ngifuna kuphatha ngema destination Nkosi ngiapplyile nginikete amandla neauthority Nkosi ekhaya ngikhona kulala give me power and authority I want to worship God ngalenye indlela Nkosi just give me power and authority to worship you do not just sing ngoba ingoma yadadi sing with authority Cela uphakamise izandla zakho Oh Lord today give me power and authority to prophesy deep Phakamise izandla zakho kakhulu nawo ke lamandla Nkosi yami sonzethe ingqondo yakho nenhlitiyo yakho kuJesu nawo ke lamandla parabos akathala mama nawo ke lamandla 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 thatha lamandla number 1 ubanikete amandla usakhona ukuthandaza nje ngilokuthi awunamandla number 2 banikete amagunya lamagunya esibili ekhipha amademoni nabathakathi kungakho lapha kuMatthew chapter 17 bathi uthi lo baba ayibafundi bakho bahlulekile ekhipha leli demon lena ngoba bebashoda ngalokuthite ayikhona nakafika Jesu uthi madoda number 1 lento lena ayiphumulula ngaphanze kwekuzila nangekuthandaza bakithi baya lapha kuleli demon ngenjwayelo kanti belifuna amandla lathite ayikhona Nkosi yami kunetinto letinye ngekukhona ukutenda unganamandla ungana authority yasemazulwini ngekukhona bakithi egameni lika Jesu lento yakaNkulunkulu makethwala ifuna ube kumoya kufuna uauthorize ukuze kwenza izinto zikaNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha kungakho labanye bayashumayela kana bakaniketwa emagunya athambani yoshumayela hayi kunelivesi elithi nishumayela nibitwe ngibane wena lo lokwentako uthunywe ngibane ayikhona namhlanje kunabantu umzala umncane there is a power and authority like in Nehemiah touch them Holy Spirit nawo ke lamandla 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 right now sharaba kashakata rababa receive this power right now wabiyele ka receive this power right now receive this power right now receive this power right now in the mighty name of Jesus Tata la malta ne makunya, 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 right now. Now, 1. Ngiyawa transfer la mandla. Thunya uNkulunkulu empilweni yakho. Njengoba usonzelo with the house of praise. Njengomprofeti, power to do that business, power to pray. Power and authority to destroy every spirit that is evil against your life. Take that power right now. 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 Take that power. Take that power. It is happening right now. Take power and authority. Take power and authority. Imali yakho iyangena manje. La kubambeka kona tinto takho utilanza ngeauthority utilanza ngemandla. Ayikhona utilanza ngemandla. Nawo ke lamandla sekakhona kulena ndawo. Wena lokhula kuthatha kuphila kwakho. Uthi Hezekiah, ngithatha amandla Nkosi. I cannot die. Who's going to worship you? Wanela kuthatha amandla kusimakade wathi uNkulunkulu ngeke usafa Hezekiah. Uyangichaza Hezekiah uthole emathambo lamuleyo uthi Nkosi nguwelo watiko ukuthi angavuka manje hawu Nkosi yami nawo kwela mandla thatha la mandla bonke laba ready receive this power receive it take it. It is happening right now for Rabba Shata Rabba Zotoko Rabba Shakata Rabba. I'm going to force that power and authority. Ngemandla, unamanga Satan engqondweni yakho. I'm coming to you right now. I'm coming to force power
power wabanikeda. Sengiyeza manje anginanzaba ingqondo yakho nenhlitiyo yakho ayikhona ukureceive lamandla neauthority. Kecha I am here nginoshaya stamp. Awudlule egedeni istamp bangashayi. Naso-ke le stamp ngiyeza ngizoshaya manje. Phakamise izandla zakho kakhulu. Cela nje siyibambe for 30 seconds brother Nhlanhla. Amandla amalwengcwele mawamukele. Nase kunamalwengcwele nama ngikhuluma because unemandla ngidlula mina emoya. Yes, memukele. Uthi Nkosi emandla akho ngiyawathenga. Athi umhlabelele ngiyiwo lawa. Zithathele hama ndlaka Thixo. Nawo-ke lamandla. Nawo-ke lencwadi ayikabhalwa ngemehlo enyama lencwadi. Incwadi yakamoya ye-authority, passport yakho le. Nakunema gatekeepers, you produce your passport. Mandara baba, what a powerful service today. Pareuba saya katalaba. Lento lofuna kuyinqoba lapha emshadweni wakho idzinga amandla neauthority. Ayidzingi kufunza kwakho, ayidzingi imali yakho, ayidzingi ukuthi uyakwati ukukhuluma, just power and authority. Na ufuna kuthandaza ube nemandla. Mukela what I'm going to do. Masharabas iyala baba. Ubuye mfundisi makethwala uzothandaza baza kuniketa imic. Marabo sayanda dakaram. Hey, phakamisa izandla zakho uvalement. Yeah, it is happening right now. Oh, pazerie shayata kara pazuta katakara. Yes, shede shayata karapasa. Hopa tatakasha tata. Ratatataka shakatara. Opara zeteteke shatatata. Haluza ya tataka shakata. Rapatatataka shakatata. Ropobo shatataka shakata. Rapatatataka shakata. Pata ratakasha. Rotototo shotototo. Rabayaka taka shakatata. Rapaka shakatara. Yes. Senya wa transfer na man. Listen for me. Ya wa transfer na man. Tatalaman. Yes, tatalaman. Yes, tatalaman. It is happening. Baba wethu ingcwele babe egameni It is happening. uNkulunkulu wethu ingcwele siphe babe lamandla baba wethu namandla give us the authority give us the power that is coming from high egameni likaJesu Kristu waseNazaretha baba wethu ingcwele everywhere we go baba wethu namandla samba babe nale authority samba uNkulunkulu wethu ingcwele namandla babe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha lavela kuJehova egameni likaJesu Kristu waseNazaretha dinzawo zonke lapho siyohamba khona baba wethu ingcwele siyohamba ngalamandla babe egameni likaJesu samba uNkulunkulu wethu ingcwele siphethe babe lencwadi simakathe lebuye ekhaya ezulwini egameni likaJesu Kristu waseNazaretha lapho siyofika khona baba wethu namandla siyomukeleka lapho siyofika khona uNkulunkulu wethu ingcwele kuyovuleka iminyango leyavalwa ditha etimilweni tethu egameni likaJesu ingani uNkulunkulu wethu ingcwele asisahambi babe ngakwati kwethu kodwa keJehova sesihamba ngalamandla akamoya ongcwele sesihamba ngalamandla uNkulunkulu wethu ingcwele lavela ekhaya ezulwini egameni likaJesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu wethu ingcwele siyawamukela babe lamandla babe egameni likaJesu simukela Jehova the authority babe egameni likaJesu esiniketwa nguwe babe egameni likaJesu ingani babe liyasho izwi lakho Nkosi kuthi wabapha babe bafunze
egameni likaJesu Shaya stand uNkulunkulu wethu empilweni yakho. oyingcwele kungena kwethu babe Shaya stand kulena empilweni yakho. ndzawo baba wethu onamandla Receive his power. siphuma ngalamandla akamoya ngcwele Rebo siphuma Sata. ngalamandla uNkulunkulu wethu onamandla Zaphathe rebo emisebenzini Sita lapho Sata. sisebenza khona baba wethu Robo Shete onamandla Shata sihamba Raba Sata. ngalamandla egameni likaJesu Oh, Maya emakhaya Parabo ethu Sata. kubantwana bethu emishadweni Rabo yethu Sita baba wethu Sata. oyingcwele sihamba ngalamandla It is Jehova happening in the name of ngegama Jesus. likaJesu Kristu Power and waseNazaretha authority. baba wethu oyingcwele Power and kuyendeka authority. kuyendeka Power and authority. kuyendeka kuyendeka Power and kuyendeka kuyendeka Power and kuyendeka authority. kuyendeka ngegama Power and likaJesu authority. Kristu waseNazaretha Power and siyabonga authority. uNkulunkulu wethu oyingcwele sibonga babela Materi amandla babu sibonga sakatara babela bababa. inkonzo uNkulunkulu wethu onamandla Zorobo kuthi bobo babe shatala usibonile babatele kuthi bosa. phakathi etinhlitweni tethu babe Ipakatara siyasha baba babe sakatara egameni sakatara. likaJesu kunale kusidlako Holobo akuhambi sakatara kahle baba baba. baba wethu oyingcwele kodwa pray, wena pray, Jehova pray, 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 ufuna pray. uNkulunkulu kusiva babe Zipakata sikhuluma rakashakata. kuwe kuze babe sibe As you ngilabakhululekile are sitting down, pray, 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 pray. siyabonga dwala Rabo lapha shatata siyabonga kashara moya baba ogcwele mayentelebo sukha Olobobo rakano seteke shatara baba. zeketheliamande Pray, pray, rakano pray, 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 zeketeruba mantalabo sanamande We welcome you, Spirit of the living God. huyalamande rebo sukha rakano papa, zeke soteke shakata mantalabo baba. zeketheliamande ano Olobobo sakata seteke la baba. rakano zakataliamande Thank you, mababo Jesus. sanamantelebo sukha huyalamantelebo Oh, sa rakaka mantalabo sananamasika. Thank you, Shayla Lord. malengcwele izandla. Oh, Jesus. Shayla malengcwele izandla in the name of Jesus. Shayla malengcwele izandla in the name of Jesus. Ake sothi ungilandzele kulomthandazo senze ama declaration. The prayer of declaration. Higher dimension. Now uva umuntu sekakhuluma ngetilwimi uya changing gear. Ayisikudlala. Ungadlala ngako ku social media but we know what we are doing. We know what we are doing. Ake sothi baba Baba ngegama lika Jesu. ngegama likaJesu Onke magede onke magede lavinjwe sitha lavinjwe sitha lakufuna ngiyondlula khona. la kufuna kuyondlula khona Namhlanje namhlanjena senginesikhiya. senginesikhiya Namhlanje namhlanjena senginencwadi senginencwadzi neauthority ne-authority nemandla. nemandla Kuthi noma ngiliphi ligede kuthi noma ngangiliphi labavimba mina khona. labavimba mina Ngiyawudlula. ngiyawudlula ngegama lika Jesu. ngegama likaJesu Bantu abami bayawudlula. Bantu bayawudlula Ngegama lika Jesu. ngegama likaJesu Family yami iyawudlula. Family yami iyawudlula Ngegama lika Jesu. ngegama likaJesu Onke magede onke magede ekugula efamilini yami. efamilini yami Onke magede onke magede ekudonsa nzima. ekudonsa nzima Lavalwe sitha. lavalwe sitha Namhlanjena. namhlanjena Ngegama lika Jesu. ngegama likaJesu Ngegama lika Jesu. ngegama likaJesu Ngegama lika Jesu. ngegama likaJesu Sengikhululekile. sengikhululekile Sengikhululekile. sengikhululekile Sengikhululekile. sengikhululekile Jesus oh yes Lord Davuka tindonga taseJerusalem. ngegama likaJesu Nami ngibona izinto zakho ziyavuka namhlanje. ngegama likaJesu Ngibona izinto zakho ziyavuka namhlanje. ngegama likaJesu Ngibona izinto zakho ziyavuka namhlanje. oh ngegama likaJesu Let me coach you nakuvuka izinto zakho. oh Jesus Bamba nakafika neHemaya alakusebenza manje neteam yakhe. Wafuna abantu abanenhlitiyo yokusebenza naye. Ungahambi nebantu labayi-associate but they are not with you. Even umngani longekho tikwe vision yakho longakulekeleli phuma kuye. Nakafika neHemaya nakakha ungakhohlwa nje lokufuna ibamba. Abayekeli kubahlasela. SiBhayibheli boTobias nabo Sanballat beva they came to mock them. Number 1 bathi tendani leti yakayaka ticabanga ukuthi ngavusa lento le.
nawe kunebantu namhlanje when they look your life bathi lona kuphelile ngayo. They mock Nehemiah. uNehemiah wathi ningabalaleli asiqhubekeni sakheni. Daphakama tindonga baqhubeka babahlasela. Ithi iBhayibheli kwasi nakusemkhathini Nehemiah wabeka ama bodyguards latha ugatha ukuthi siza singaphenze sifike sidilite ngoba kubuhlungu empilweni uqale indvo iyawa. Uqale indvo bakuthathela. Uqala indvo ayinzawo. uNehemiah akazange aphelelwa ngemandla until wakha waqetha. Kungakho ngiyawuthanda lo Job 14:70 likhona ithemba kwesihlahla noma ngabe sinqunyiwe siyawuphinze sihlume futhi. Enemahlumela aso ngeke asafa. Anginandzaba ukuthi uwile empilweni, anginandzaba sikwendekeni. Kodwa sitha masibheke manje ukuthi utawuphakama kakhulu kangananani. Yena ngiyamemethela ngibona uyaphakama. I receive. Ngibona iyavuka impilo yakho. I receive. Ngibona iyavuka ibusiness yakho. I receive. Liyavuka likhaya lakho. I receive. Bata umangala athi wenda ngani? Baza umangala. I am here to prophesy that. Oh yes, Lord. Labahamba nemntwana lokuwheelchair, who are those? Labahamba nalomntwana lokuwheelchair. Wakho mama lomntwana. Ma? Wemtukulu. Umzukulu. Kambe umtukulu umuntu odalwa intombatane yakho noma mfana wakho. Alright, umtukulu. Uzalwa nje. Ha? Utalwe anje. Utela so. Okay. A disable. Eh. Upma kwakhe. Sekhaya ku. Bakushiye naye. Utata ngipha yena. Azoku wakupha. Njengagogo. Wathi ngithathe umtukulu wami. Yena akasayingene. Singakhona ukuhlala nomntwana. uNkulunkulu akubusise gogokwethu. Yeah. uNkulunkulu akugcine gogokwethu. Ngiyabonga. Bekumntwana emfana wakho. Mba nemfana. Okay. Bakulahlela yena. Utata ngipha yena singakhona ukuhlala naye. Ngekakhona. Uphi yena? Ukhona sekhaya ku. Sekhaya kubo. Enjoy impilo. Usele nemtukulu wakho. Ngicela umshove nibiyela. El Shaddai, El Shaddai. You are my Lord. You are everything to me. El Shaddai. Okay, you are my Lord. Mandako. Everything to me. El Shaddai. El Shaddai. Everything to me. El Shaddai. El Shaddai. You are my Lord. Everything to me. El Shaddai. El Shaddai. Oh, thank you, Jesus. Everything to me. El Shaddai. Put the mic yes, ngakhala phansi. Yahleka Shem. Mama lo mntwana lona walimala bekohlanganisa 7 months asesuswini. Uyangiva gogo? Yebo.
is what God showed me. Kwaba nembi. Kwaba nembi. Yeah. Wayathi imbi gogo. Ngiyayathi ku. Leyavela. Angizange ngibone bebahlala boyithuba kulenye likhala kababili omncane wakhe. Bahlala bobabili Nalomfana wami. alomfana wakho. Hayi. Sengisaba nekuboshwa la. Ngikuthetha kubopha baba. Khululeka. Sebahlukene nalomfana wakho. Basho njalo basibahlukene. Bahlukene. Emva kokubelekwa lo mntwana Ambeleko wahlala naye wahlala naye. umnyaka wonke ne7 etinyanga. Wathi nasana lo mnyaka no7 etinyanga wamshiya le kuleli khabo makhelwana bathi batshela umfana wami lo munye wathi buthi uthatha lo mntwana bathi lo mntwana lona wakini. Wamthatha waya naye ekhaya. Wamthatha wena. Amshiye netso. Hamba itshwaleni ebusuku. Masengafika ngambona ngathi ivela nguye umntwana le ekhaya lona. Ulungile. Wasilogogo wakhe ngicela ukuthi umakela ngosithathe lo mntwana. Wahlala naye angasamniki lo ntombathana. Nkosi yami. Ngiyabonga silo mntwana kwendeke lokho asenagogo Nkosi yami. Ubebekete gogo ukuphi namhla makethwala. Cela siphakamise izandla. Gogo uNkulunkulu esimkhonza la ekhaya takwendela timanga. Takusula tinyembezi simkhulise lo mntwana. Ngegama nangegazi lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu onamandla we pray lo mntwana siyamkhulekela Nkosi. Baba uNkulunkulu wena noma ngabe yini kuwe yenteka. Baba sigucula kuhamba ngewheelchair athambele ngetinyawo takhe. In the mighty name of Jesus. Usinikeze emandla neauthority. Baba usivusele kule generation babe kuthi ligama lakho libonakale. Ngibonga ke uNkulunkulu ukuthi awusiniketanga kuthi bantu bangaphili ke usinikethe amandla ukuthi bantu baphile. Baba wethu onamandla na ugogo. Babe nanga umtukulu wakhe. Babe bagcine bangasweli lutho. Negama elingetulo ngemagama. Baba uqalile umsebenzi wenu yakufeza. Baba mlwele lo mntwana. Mgcine banagogo. Nagogo umgcina angafinyalo. In the name of Jesus. Shayela malo ngcwele izandla. Unangaki nyalo lo mntwana mnyaka gogo? Na? Ana 3 years. Uyakhona ukukhuluma? Akakhulunyana sobita mina sobita gogo na mama na papa. Ubita gogo na mama na papa. Le voice ayiphumi kahle. Ubita gogo. Uthi gogo. Okay. Lathi nyaweni kwenda njani? Bamba leli nyawo leli. Kubamba leli nyawo leli. Nyawo nawusiya uyema lelanga lelanga. Oh nakathu yema thethe akaqini la. Naso. Leni ngathi mbambela kuleli khala itombamba letinyawo. Okay. Awu Jesu. Buya makethwala. Buya. Bundesimake ana. Jesu akehluleki ahlulwa lutho Jesu yena ahlulwa Lutho akahlulwa Lutho Jesu yena ahlulwa. Cela nimbambe nimmise nimmise nje nimbambe ngoba inyawo ngathi iyaceka.
Sifuna ukudeclare lana njengoba atoma ngetinyawo takhe ethembelini. Awubheke letinyawo zikwendekana. Awu malo ingcwele. Ha! uNkulunkulu. Jehova wena, Belperazim. Jehova wena El Shaddai. Jehova wayekhona namanje solo ukhona. Asiphakamiseni izandla. Nkosi yami. Tiyahlangana tinyawo kulomntwana. Ayangena emandla iauthority yokunyathela kulomntwana. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Kwehle mandla kulomntwana. 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 In the name of Jesus. Mathalaba. Siyamdivosa nemoya webushosha. Siyamdivosa. Njengoba emengetinyawo takhe siyaprofeta. Uthathe hambela ngaletinyawo. Thank you Jesus. Shayile malo engcwele izandla. Ngicela make thwala nasesivala. Ngifuna ukuchubeka. Sizom-anointa nge-healing oil. Athini magama akhe? Nkazimulo. Ngazimulo. Lelinye lithina. Asiliyi-1 ngibona le-1 masikazimulo. Bathi ngazimulo. Nkazimulo. Ake sithi ngimiracle. Nile. Ngimiracle. Ngoba kuqala imiracle yakhe namhla. Yeah. 11 March. Qala imiracle yakhe. Ngiyabonga Nkulunkulu. Ngiyabonga Baba uNkulunkulu. Uyaqala kuza la. Ngiyaqala. Ngube ekhaya. Kamdladla. Ndlela kamdladla. Bayingaki abantu abakho mama? Sengibuyele emva. Bayi-7. Kuhamba kahle kulabantwana. Akuhambi Ubaba wabo ashonile. shonile. Manje ngibona kunekungcubutana kulomndeni wakho. Ya, akho kuvana vele. Akho kuvana. Lento lokuthiwa ikhumbi yathi ikhumbi. Itekisi ikhona. Kwendekana. Hey kunemsindo ngayithekelwa ngumntwana wami. Uyayathi ikhumbi na? Ngiyayathi. Ikhumbi. Kulethi hlobo takho kwentekani ngekhumbi. Eish, akho kuvana. Ikhona lekhumbi. Ikhona. Can I prophesy to somebody? Can I prophesy? Ikhona lekhumbi. Ikhona ba. Isusa umsindo. Susa umsindo ekhaya akho kuvana. Ngenzaba ikhumbi. Sesuganyini nekhumbi. Bekufuni onwe ngibani? Bengafuni onwe ngwele khumbi. Fune onenge. Bakumuka. Ikhona Inemsindo. Inemsindo kusetandleni ntana nethi nemsindo. Oh my God. Oh my God. Make ozelwe ngoJuly lapha kulabantwana ngibani? Bayithundo ngiyamfuna. Bayithu bazelwe ngoJuly. Bonga nomfana wami oqala nami. Uzelwe ngoJuly. Nasesiwakhe balamana tshela ngoJuly na. BoJuly. Bakhona la. Sesiwakhona akekho la. Buya July. Buya July. Hey mama. Angulunga. Ngoba sekunesifungo lokuthi manje ungathi wena into takho ngaba ukuthi nje umsebenzi wakho manje kuthiwa uyangcwatshwa. Ngingcwatshwa amajele. Kuyangcwatshwa amajele. Uyangcwatshwa. The reason uNkulunkulu angikhomba ngiya kuJuly kulokuthi
bayijuba la lalela ke mama hayi man make mshika phela lo akufuneka uqethe lo July inyanga yakhe yokuzalwa lo lesifu Hey Jesu lalela ke mna kethu phakamisa izandla zakho yakhona ukukhumbula liphupho lakho la uphuphe khona ungathi kunemleni yombeka kunini phupha mngcwabo ngikhumbula ngisejele uphupha usejele angiphuma khona ngathi bokubekwa mina vele bekubeka wena oh my god Ema lona igama ungathi lifaka siBhayibheli labantwana ngibani Mesheke 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 kaBhayibhelini kambe ngimuphi ngibani Mesheke eBhayibhelini labafana labathathu kuyasetshenzwa ndoda Mesheke Mesheke according to Daniel ngibani ngiShadrach Meshach Abednego bebakuphi emndilweni mara umndila kazange wena njani for the sake of your child Meshach niyandlula kulomndila mashallah siyabonga uNkulunkulu wami Shelia akekho babe ngasithi impilo yami niyandlula kulomndilo akekho ngiyabonga by thunder by fire ngiyabonga uNkulunkulu can I prophesy to someone here do we have a person the name Lungile la who is having the name Lungile come Lungile come and stand here all the Lungilies stand here Lungile stand here hey uphupha usay hey uthi ngwaba wena we are coming for the first time ngiyacala uyaqala mama uthi babe sowulele washona 2010 wambatha wamzilela yeah wakhunyulwa ngibani bound eh angibade bafika abantu batongikhumula now yini kuhlambuluka basibatongihlambuluka nenda njani kwakhonzwa noma kwendwana bekukhonda bengisakhondeza yona bakuhlambulula but before kufika belisondo bayekele belisondo kambe thina nasiyohlambulula sifike sikhipha inzilo cha sithola inzilo umuntu sekayina njani abayikhishini wakhishwa ngibani ngikhishwa ngiletinye talukati ngikhishwa ngiletinye talukati letinye talukade bonye bogogo bakuncu bolungile abaphakamise tandla lungile nonke nibolungile ungilungile okay all right bolungile ba right lele ngimfunako umalwe ngicela utangikhomba sibonga ayisino i3 lenginifunako ngicela utangikhomba yena sibonga Jesus name Jesus name lana kunamuntu musa uphukile nesandla Nkosi yami emnakethu ukwabhema yebo uyabhema but not inside not insangu vele bengingakubudi insangu bengizothi uyabhema la ngiyabhema ngiyabhema God show me a name mhlobo wami lokho wahosha nekuhoya lokuthi niyabambisana sibiligwayimo silokuthi nami ngingahosha bese nginika mngane yeah kanti sengiyaphi manje ngathi nginawuboshwa manje kambe ligama loshaya ogeni ngibani Nhlanhla mina ngimlakhe Simanga
Lucky Simanga. wena Yebo. hawu Nkosi yami ngeSiswati kane lakhi wathi hlanhla Hlahla. uyinhlanhla Yeah. wawunemabhade Hey. Lucky. awukwaze ugwa umuntu Acha. Angazi Nkosi. bowukuphi 2019 20? 19 Bensejuice. eJoburg Epitori. Epitori. yasola iJozi ePitori bowendani eJozi Bengisebenza. all right so wabuya Ngisahlala khona noma. oh useJozi kahle kahle Ngihlala khona. iJoni uyasebenza eJoni la usebenza khona nanyalo usasebenza Manje ngisebenza sithi bangibambile angisebenzi. Manje angisebenzi. kuphelile Ngishade. phakamisa ake sewona nje isandla sakhe. Can I close noma can I continue? Can I continue? Okay. Le mic le I don't know ukuthi wayibe phansi. Naliya kami phansi inenkinga nalena nifuna bani bavakala. I don't know what is happening. All right. Sisilungile. 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 Okay. Lo nesibongo lesicala nga SIBO. Kwangilahlekela 3 alphabet. Okay, SIBO. Okay. ZA. Chaza kuthini lo? Khuluma kakhulu. Siboza. Ngibani wakasiboza la? Ngimi. Siboza. Wathi kushayela? Wathi kushayela imoto? Uyashayela imoto yakhona? Yebo ngiyakhona. Ngiblo ithanza neutral noma manual? Neutral. Strong na neutral. Okay. Where's your younger sister? Bayi 3 lebangilamako labayi2 basendlini lolo lamamini emuva usesikolweni eValley Sesikolweni seValley. iValley University cha usesidibeng college College. Wenza ini? I office admin Office admin. When did you last have a conversation with her? sikhulumile namuhla mara bekajakele eklasini Okay. bakakhuluma isikhathi lesithi Bomkhuleke leso. baba Yeah, umkhuleke. Bomkhuleke. amen Bomkhuleke. Mani wethu alama kwa la. Stop. Asiphakamiseni izandla mara ngingavala ngihambe na. Yasala ngihamba. Sala ngihamba. Ungumhlobo wami uJesu. Uphi onjengayena. Abaningi baya. Hallelujah. Put the mic here. Mama, where is your house? My house is at Road First, Msente. Root Fest. Yes. Hey, naze nangithema kuseJozi ngikuphi Root Fest? Hawu kune Root Fest enkomazi? Ake sothi Root Fest. All right. Leli gama lithi security uyalathi? Security. Yes. Security. Yes. Security. Ngibani lo under security lo matiko? Security. Ngibaba mfana. Security ngibaba emntwanakho. Security.
Wenza Usebenza as a security. as a security. Can I prophesy to someone? Can I go or I prophesy? Security. All right? Did you talk to someone normally esondweni? Umxoxela indoda yakho security? No. 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 Okay. Funa uNkulunkulu akuside ngani ke mntwane bantu? Nginemfana ifirstborn yami Nako ke watalwa agula even Yeah. today uyagula. yes. Cela uNkulunkulu amdeliver. uNkulunkulu amdelive. Yebo. Udalwe agula nanyalo solo wena njani? Kungako naNehemiah wathi ngeke ngahlala ekhaya. Nama kusuka eRoot First emzindi uthi angihlale ekhaya. Ene sowufikile. Inkinga yakhe seyisombulukekile. Jesus. Seyisombulukekile. Udalwe agula. Yebo. Wena babe. Sorry. Wena babe. Baba wami washona. Ngisho lo mntwana lo logulako wakho. Cha. Okay. Ayisimfana wale ndoda yakho. Ayisimfana waleli security. Ayisuka nene madoda. Ake sothi makhe. Ayisimfana. Laba sayathola basayanda laba. Okay. Phakamisa tanda mama. I want to come to you quickly. Waqala kudala wena uqala ukuzala ungathi ukhona mase. Ngiyaqala baba. Uyaqala. Yeah. Who told you to come here? It's your first time. Ngiyaqala bengisolo ngifisa ukuthi angihlala ekhashana ngihlala ngale. Okay. Ngiyayiva le nshumayelo mara nase kumele ngite la angadi kube Kunento lekuvimbako. Hayi wafohla mfana nami. Namhla ufohlile. Namhla ufohlile. Ngosiyami. Uyathatha stepisi uyasibona. Siyakukhuphula siphinde sikuyise kuphi? Ngisasebenza, don't close. Stepisi tena njani? Ndiyakukhuphula. You see now. So inkinga yakho umoya engcwele uyakhuphuka stepisi mara solumile ku stepisi number 2 kanti bekufuna ukuthi wena awukhuphukile. Amen. Even financially, in terms of success. Angathi ukuthi uthandaze ngaki mithandazo so uthi Lord, I'm breaking this Amen. by thunder by fire solo umile. Kunjalo baba. And you just need a man to unlock your things to go up. Ngosiyami. Sekubake baba khona yini yabona manje ustuck futhi labake bathi kakhulu ekhaya kini silethe incwadi sicela kuyovela. Bebangakase babe khona. Kude. Okay. Mathathu lamadvoza. Thathi lamadoda. Mama, sisilungile. Wakabani sibonga? Wakadlamini. Dlamini. Welcome. I'm Apostle Mziyako ne. Amen. Apostle Mziyako. Apostle Mziyako. No more delay. Amen. No more toiling. No more struggling. Where's your phone? Where's your phone? Let's hand phone here. Let's hand phone here. Hold your phone. Athathu lamadoda ngifuna ke amadoda lamathathu. So Thathi lamadoda.
thutha bani. Kubeke sisilungile. Can I prophesy? Kubeke. Ngiyacela. Kubeke. Osiya. Ngicale in terms of a relationship. Baba. Hambe nangibuke ngala ngibuke kuse Aniva. Se Aniva. Ase ngibukele emva nebani. Khetha kahle. Khetha kahle. Khetha kahle. Don't be confused. I'll be confused. Nje kungiko. Nje kungiko. Nje kungiko. Nje kungiko. God love you. Amen. Asiphakamizeni izandla. Yakho le phone le. Emntwana wami yakamingene emandini Sunday. Osiyami. So thathele umntwana ifone. Ubaba wemntwana. Eish, sahlukana tsala. Amdenda. So la awucashi kahle permanent job awucashi. No permanent job. Hayi khona lethembisa. Ayathembisa. Iconzile yona. Conza. Singumthandazo kuphela. Alright. Lalela ke mntwana. I want to pray for you because of time. God is going to lift you high, ne? Baba. The reason ngithi khehla kahle, the moment when you go higher, don't change your attitude. Amen. You see now? Amen. Once you go higher even financially, Amen. nalolo ungazuthi akaconde kahle, I want to pray for you but ngifuna ungihlebele not in the mic ukuthi mfundisi ngicela vele. You see now, I'm worried nangithi khetha kahle because the moment when God elevates you, so uyajika manje uzangisafuna lokho sengifuna lokho. Amen. So ungazuthi mziyako la nedi ngilinzele ukuthi nangingaba right anginanzaba naye mina na uchubeka. You see now. So that attitude is going to destroy your future. Amen. God love you. Lekwende lento lekwende usudluthule ngeswati. Ute la is what you came for. Amen. Asiphakamizeni izandla. May the Lord take it. Makarababosiya labana. All right. Mathini magama lomntwana? Sinethemba Khoza. Sinethemba Khoza. Ngilolo gulako. Do you have a picture? Ukhona phakathi endlini. Ula. Buya naye. Ukhona lapha endlini Nkosi. Ulapha endlini. Khona ulapha endlini. Khona ulapha endlini. Khona ulapha endlini uSmakathi. Khona ulapha endlini uSmakathi. Ukhona ulapha endlini. Awena ingcwele. Ukhona ulapha endlini. Awuhamba kubona kulomhlaba. Lapha endlini uSmakathi. Ulapha endlini. Khona ulapha endlini. Bamba mntwanami. Ngicela basintshele lo gezi. Masinyane ngoba hey petrol